su inače sve moje pare. Sve moje pare. Sve moje pare. Ne sme da vadi pare, nikakve, sav balans na streamu je fake. Ovo su inače sve moje pare. Počinjem svaki dan, imam za stream po $300 i što napravim moje je. Luks. Mnogi od vas ga sigurno znaju po naizgled dobrim i plemenitim stvarima. Verovatno ste bar jednom na svojim početnim stranicama društvenih mreža naletali na njegove takozvane giveaway akcije, velika nagrađivanja, poklanjanja luksuznih automobila, deljenje najnovijih telefona, skupocenih satova i neverovatnih svota novca. Da, potpuno se slažem sa vama. Na običnom komadu papira sve to izgleda neverovatno jednostavno, pa čak i inspirativno. Na Instagramu, u svetu filtera i kratkih videoklipova, to izgleda još jednostavnije i primamljivije. Sedite kod kuće, gledate u ekran svog telefona i nadate se da ćete baš vi, od 100.000 ljudi, biti taj jedan jedini srećnik koji će tog dana odvesti kući luksuznu mašinu ili osvojiti gomilu novca koja će vam promeniti život. Ali, da li ste ikada, barem na sekund, zastali i zapitali se šta se zaista krije iza te savršene fasade lažnog sjaja, blještavila i te navodne, preuveličane humanosti? Da li je zaista moguće da neko tek tako, iz čistog altruizma, deli 100.000 evra nepoznatim ljudima na internetu? Ili je pak sve to samo jedna kolosalna, vrhunski režirana iluzija namenjena naivnim masama? Da vidimo trening, ne, trči da vidimo trening. Brže, brže! Shadow box, to. Danas ćemo razotkriti priču koja zvuči kao da je ispala iz najnapetijeg hollywoodskog krimi trilera. Matematika iza ovih naizgled savršenih nagradnih igara je zapravo toliko genijalna u svojoj pokvarenosti da ćete ostati bez teksta. Zamislite samo sljedeći, vrlo realan i već viđen scenario. Organizator ovakve igre na svom profilu postavi tačno 120 različitih profila koje svi učesnici moraju obavezno da zaprate kako bi uopšte dobili pravo da učestvuju u izvlačenju. Svakom od tih 120 profila, odnosno ljudima i firmama koji plaćaju da bi dobili nove pratioce i lažnu popularnost, naplati se fiksna kotizacija od ravno 1000 evra. Dakle, u samom startu, pre nego što se nagradna igra uopšte završi, pre nego što se išta stvarno i dogodi, organizator u svoj sopstveni džep stavlja neverovatnih 120.000 evra čistog, apsolutno neoporezovanog novca. Zatim se od tog novca kupuje polovan, ali vizualno impresivan automobil koji na tržištu navodno košta oko 60.000 evra. Dobra matematika, zar ne? Čak i da sve radi pošteno, u startu mu ostaje 60.000 evra čistog profita, samo za par objava na Instagramu. Ali, priča postaje mnogo mračnija. Šta ako vam kažem da se ni taj automobil zapravo ne poklanja nekom slučajnom prolazniku ili stvarnom pratiocu? Zamislite da se dobitnik tog automobila unapred dogovori, da se on namesti bliskom prijatelju, nekom saradniku, nekome ko će pred uključenim kamerama savršeno odglumiti šok, vrištati od sreće i pustiti suze radosnice kako bi publika poverovala u tu farsu. Nedugo nakon što se kamere ugase i nakon što se taj video materijal iskoristi za maksimalno prikupljanje pregleda, taj isti luksuzni automobil se potpuno diskretno, u tajnosti, prodaje na tržištu polovnih vozila nekom trećem, nepoznatom licu. Možda se na toj brzoj prodaji i prenosu vlasništva izgubi neka sitna svota, možda 1000 do 2000 evra zbog hitnosti prodaje. Ali kada se na kraju dana podvuče crta, kada se slegne prašina, organizator u svom džepu ima vrtoglavih 118.000 evra čistog profita od samo jedne jedine lažne nagradne igre. Zvuči neverovatno primamljivo za nekoga ko nema moralni kompas, zar ne? I da, postojale su i ranije brojne glasine, ozbiljne optužbe i teorije po internet kuluarima da su apsolutno svi njegovi giveawayevi sistemski namešteni i da se na taj način enormno bogati preko leđa lakoverne dece i sponzora. Ali mi danas nismo ovde da bismo se bavili samo Instagram prevarama i nagradnim igrama.
to je samo vrh ledenog brega. Mi smo ovdje da detaljno seciramo i analiziramo jedan mnogo ozbiljniji međunarodni slučaj. Slučaj koji glasi ovako. Kako je Lux prevario gigantsku platformu Gamdom za neverovatnih 70.000 evra pravog opipljivog novca. Smestite se udobno, pojačajte ton, jer stvari koje ćete danas čuti, dokumentovane i proverene činjenice, nećete imati priliku da čujete ni na jednom drugom mestu na cijelom internetu. Naime, u ovoj neverovatnoj priči pojavljuje se jedan potpuno novi akter, lik koji je široj balkanskoj javnosti apsolutno nepoznat, ali koji je izuzetno bitan jer radi direktno za Gamdom platformu i veoma je blizak njihovoj glavnoj upravi. Uprava Gamdoma, u želji da se probije i dominira na unosnom tržištu Balkana, daje njemu zadatak. Daju mu listu zadataka da pronađe 5 do 6 ljudi, velikih youtubera i influencera, koje bi oni sponzorisali i finansirali sa ciljem da promovišu njihovu kriptokockarnicu. Ideja je bila kristalno jasna. Ti influenceri bi uživo, pred hiljadama svojih mladih pratilaca, igrali na Gamdom platformi, reklamirali bi sajt, a za tu svrhu bi dobijali pozamašnu mesečnu platu kao redovnu nadoknadu za njihovo agresivno reklamiranje. Taj posrednik ubrzo dobija spisak sa predloženim imenima, ali u globalu skoro svi ti ljudi su mu bili potpuno nepoznati, osim jednog jedinog imena. Ime koje je iskakalo iz mase bilo je upravo Lux. I da, taj posrednik nakon razmišljanja saopštava svojim šefovima u Gamdomu. Lux je ubedljivo najbolji izbor za ovo tržište. Odmah ćemo ga kontaktirati. On je trenutno najpoznatiji, ima neverovatan domet među mladima i mislim da će on najviše i najbolje završiti posao koji nam je potreban. I to se upravo i dešava. Ubrzo se upoznaju sa Luxom, dogovaraju susret, sedaju na ekskluzivni ručak i detaljno sklapaju poslovni dogovor. Taj dogovor je imao jednu specifičnu, ključnu klauzulu. Balans na Luxovom Gamdom nalogu biće isključivo fiktivni novac. Brojevi na ekranu koji nemaju nikakvo pokriće u realnom svetu. Dogovoreno je da će on isključivo raditi za platu na mesečnom nivou, koja je iznosila nekoliko hiljada evra. Strogo mu je rečeno da nikada, ni pod kojim uslovima, ne sme da pokušava da podiže taj fiktivni novac sa svog naloga. Ne sme ništa privatno da radi sa njim, ali ono što je najvažnije od svega jeste sljedeće. Kada se upali kamera za live stream, on mora da se pravi i da glumi da je taj novac apsolutno pravi i lično njegov. Ovo su inače sve moje pare. Počinjem svaki dan, imam za stream po $300 i što napravim moje je. Morao je da prodaje iluziju visokog rizika. I tako počinju sa zvaničnom saradnjom. Nekoliko meseci sve ide apsolutno savršeno, u najboljem mogućem redu. Gledaoci su oduševljeni, lajvovi obaraju rekorde, klinci gledaju kako se okreću desetine hiljada evra u sekundi. Sve dok jednog dana Lux ne doživi neviđenu seriju dobitaka u igri i ne napravi na svom profilu fiktivni balans od preko 100.000 evra. Iako je bio potpuno svestan da taj novac ne sme da vadi, da ne sme da ga dira i da je to samo alat za posao, u njemu se budi jedna izuzetno opasna ideja. Postavlja sebi pitanje: ako sve te naizgled ogromne pare ja polako i pažljivo podelim svojim drugarima na sajtu, koristeći opciju za doniranje ili takozvani tip, možda ovi iz Gamdoma to uopšte neće ni primetiti, zar ne? I da, u tom presudnom trenutku on je bio potpuno u pravu. Gamdom je tada imao jednu ogromnu, katastrofalnu rupu u svom sigurnosnom sistemu, slabo obezbeđenje za proveru tipovanja i prenosa fiktivnog novca između korisnika. Ta greška u softveru mu širom otvara vrata. Lux potpuno izbegava njihov radar. On bez oklevanja počinje da prebacuje ogromne svote tog fiktivnog novca na nekoliko tek otvorenih naloga koji pripadaju njegovim bliskim prijateljima i saradnicima. Šta se onda dešava? Njegovi drugari taj novac koji im je legao na račune, a koji je sistem u tom trenutku prepoznao kao pravi deponovani novac, ili na brzinu odigraju kako bi zamaskirali tragove, ili ga direktno i hladnokrvno isplaćuju na svoje privatne kriptonovčanike. Gamdom, zanesen svakodnevnim milionima transakcija, to uopšte ne primećuje neko značajno vreme. Ali onda, tokom jedne rutinske finansijske provere, kompanija potpuno slučajno zabeleži da je u neobjašnjivom,
direktnom gubitku od neverovatnih 70.000 evra. Kada su vratili logove i proverili servere, vidjeli su da čitav taj manjak potiče isključivo od novca koji je potekao sa sponzorskog naloga Lux. Baš zanimljiva slučajnost, zar ne? Svi ti fiktivni iznosi koje je on mesecima tipovao i prosljeđivao svojim drugarima, oni su hladnokrvno izvadili u čistoj kriptovaluti u realnoj, opipljivoj vrednosti od 70.000 evra. I da raščistimo odmah, mnogi kredibilni ljudi iz ovog posla i sa same influence scene potvrdili su ovu priču kao 100% istinitu i dokumentovano. Kada je istina isplivala na videlo, nastaje apsolutni haos. Uprava Gamdoma, besna i prevarena, istog momenta kontaktira onog posrednika, čoveka koji je prvobitno spojio Lux i kompaniju. Posrednik, u potpunom šoku, braneći i svoj sopstveni obraz, odgovara: "Pa dajte ljudi, možda je neka tehnička greška u pitanju, možda dečko nije razumeo kako sistem radi, sad ću ga odmah pozvati pa ću vas izvestiti." I da, taj posrednik uzima telefon i zvoni Luxu. Zvoni jednom, zvoni drugi put. Zove ga besomučno, desetine puta, ali Lux mu se jednostavno ne javlja ni na jedan jedini poziv. Svesno ga ignoriše, jer odlično zna šta je uradio. Interesantna i neverovatna priča, zar ne? Kada je shvatio da se obruč oko njega steže i da Gamdom neće tek tako zaboraviti i oprostiti 70.000 evra ukradenog novca, on donosi odluku da nestane. Posle sasvim kratkog vremena, on fizički iščezava iz Srbije, tačnije beži iz svog sedišta u Beogradu i ni manje ni više seli se direktno u Kolumbiju. Zemlju poznatu po neverovatno teškim procedurama za ekstradiciju, zemlju u kojoj možete živjeti kao kralj ako sa sobom donesete tuđi novac. Tamo provodi mesece, skrivajući se od odgovornosti, pritajen, povremeno se oglašavajući tek toliko da ljudi ne zaborave ko je on, zar ne? Ali tu drami nije kraj. Priča ovdje dobija potpuno nezamisliv zaokret. Na kraju te svoje latinoameričke turneje on se odjednom magično pojavljuje ponovo u Srbiji. I to ne krišom, u mraku, već se njegovo povratničko lice pojavljuje direktno u TikTok live-u kod predsjednika države, Aleksandra Vučića, snimajući se opušteno, verovali ili ne, direktno iz njegove zvanične kancelarije. Ovo zaista zvuči kao scenario za previše nerealan i jako filmski zaplet, ali je ujedno i surovo istinito i desilo se pred očima 100.000 ljudi. Postavlja se milion pitanja, ali pre nego što razjasnimo politički ugao, moramo dodati još jedan frapantan detalj. Pritom, ubrzo nakon toga, u jednom od najgledanijih live prenosa na cijelom Balkanu, govoreći i oštro se prepirući sa bakom Prasetom, on pred 100.000 gledalaca otvoreno kaže baki Prasetu da je trenutno u ogromnim, stravičnim dugovima koji iznose tačno 360.000 evra. Zastanite na sekundu i razmislite. Izuzetno interesantno, zar ne? Šta mislite, ako je dokazano i potvrđeno da je Gamdom oštećen za onih početnih 70.000 evra, otkud onda preostalih skoro 300.000 evra duga? Da li to znači da je platforma Gamdom zapravo bila samo jedan jedini od mnogobrojnih sajtova, sponzora i kompanija koje je Lux, narodski rečeno, skemovao i brutalno prevario? Šta mislite o tome? Da li širom interneta postoje još desetine, možda i stotine drugih sličnih sajtova, lažnih i nameštenih giveaway i nagradnih igara koje su organizovane samo sa jednim ciljem, a to je da se dovedu u zabludu mladi i koje su dovele Luxa do toga da na prevaru dobije previše tuđih novčanih sredstava? I šta mislite u celoj ovoj priči? Da li je taj ogromni dug prema Gamdomu ikada zvanično zatvoren i isplaćen? Pa, hajde da analiziramo i taj čuveni, neverovatni politički deo. Za Luxa apsolutno svi već jako dobro znamo da je iznenada i preko noći postao izuzetno blizak ljudima koji su bliski vlasti u Srbiji. Da li mu je zaista sam predsjednik Vučić ili neko od njegovih ključnih ljudi obećao i ponudio dil koji se ne odbija? Pomozi mi sada. Iskoristi svoj uticaj. Daj mi svoje pratioce da napravimo najbolji, najgledaniji i najviralniji live na TikToku pred izbore. Pomozi da mi se momentalno podigne rejting među mlađom populacijom generacije Z, koja nas inače ne gleda na televiziji, a ja ti za tu uslugu bukvalno preko noći brišem i peglam sve tvoje ogromne dugove. Šta vi mislite o ovome? Kako je moguće i kako se može objasniti da se Lux sada potpuno slobodno, mirno
i bez ikakvog straha šeta i provodi po noćnim klubovima u Beogradu, odlično znajući da nekim veoma opasnim i ozbiljnim ljudima i korporacijama duguje vrtoglavih, neobjašnjivih 360.000 evra. Da li bi iko od vas mogao mirno da spava sa takvim teretom nad glavom bez moćne zaštite države? I da, Gamdom je ovde sasvim izvesno, bez ikakve sumnje, samo jedna od mnogih, možda i najmanje opasnih žrtava luksa. Možda su zaista apsolutno svi njegovi dosadašnji luksuzni giveawayevi bili bezočno namešteni. Možda su ti automobili samo filmski rekviziti. Možda je Gamdom samo jedna od ogromnog niza kockarskih stranica koje je Luks besramno skemovao i prevario. Šta vi mislite o svemu ovome? Ostavite mi svoj stav dole. I da pređemo na posljednju i trenutno najaktuelniju temu koja trese ceo region. Sada je u posljednje vreme glavna medijska tema i aktuelan je ogromni boks meč, takozvani boks meč, koji, pazite sad, navodno apsolutno sam organizuje taj isti Luks. Predstavlja ga kao neki svoj veliki, povratnički, plemeniti i čisto humanitarni spektakl. No, šta mislite vi? Uključite malo kritičko razmišljanje. Da li osoba koja u live-u plače i priznaje dug od neverovatnih 360.000 evra ima uopšte i jedan jedini evro, a kamoli 100.000 evra da iznajmi opremu, zakupi hale, plati borce, obezbedi prenos i uopšte organizuje tako nešto ogromno, ili možda pak iza njega stoji u senci neki potpuno drugi, nevidljivi, ali veoma moćni organizator? Dame i gospodo, vreme je da maske padnu. Stvarni organizator, finansijer i čovek koji vuče konce oko ovih boks mečeva jeste zapravo moćni biznismen Branko Babić. A ko je gospodin Branko Babić? Pa on je sasvim slučajno isto tako čovek koji je neverovatno blizak sa predsjednikom Vučićem i ljudima na pozicijama moći. Da li je onda to dokaz da je Luks, nakon svoje ekskurzije u Kolumbiji, definitivno dobio novi, trajni zeleni karton za bezbedan boravak u Beogradu? Da li su apsolutno svi njegovi stravični milionski dugovi jednostavno izbrisani, plaćeni i zatvoreni, zahvaljujući isključivo i samo intervenciji i zaštiti upravo od strane ovog moćnog čoveka? Šta vi mislite o celom ovom spletu intriga i politike? O samom misterioznom boks meču ćemo itekako detaljno i obimno razgovarati u našem narednom videu. Temeljno ćemo otkriti šta se zapravo istinski i duboko krije iza tog takozvanog humanitarnog i plemenitog boks meča koji navodno vodi Luks, ili tačnije i iskrenije rečeno, meča čiji je gazda zapravo Branko Babić. Da li je cela ova sportska priredba samo još jedna u nizu ogromnih iluzija i nova brutalna manipulacija onog istog velikog manipulatora, Luksa, čoveka koji iza sebe i dalje vuče dokazani ogroman i stravičan dug od neverovatnih 360.000 evra? Želim da čujem vas. Šta mislite o svemu ovome? Napišite mi obavezno dole u komentarima vaše iskreno mišljenje, lajkujte video ako vam se svideo i naravno, vidimo se u narednom videu.